Ovaayenda mbadhira komuhuka mambo komuti part 2. Yesu swakwatira moshilongo Bethlehem mehira Yudeya moruveze ndwi Herodes shari ombarasela shimanga kombunda yana ovarumendu shiva ovashiwevo dhonyothe veere ko Yerusalem okuza komuhuka no avepura avesha okanashe kukakwatirwa okulira ombara evayude eze twamunu onyothe yako amaipiti komuhuka nutweya okulikotamena kukosela ombara Herodes shaluvile omabonga wakulungithiwe shinene pamwe novature avehe va Yerusalem eye waoronganitha vapristeri avehe oviulu dhonongo dhomathako nivepura asha Kristus maso okukwatirwa pi sela o avedhiri avesha omoshilongo Bethlehem mehira Yudeya kaovenguri okahuro okatiti shinene mokati kovihuro ohongora vya Yudeya moveshinga amamudhu omunene ngumahongorere oshiwana shanje Israel sela Herodes opaithanena vayenda mbadhira komuhuka kombongarero yomongumumu okukundamo wo oruveze ndwi onyothe ndwi yamunikire okuvambwarire sheve hindi ko Bethlehem nomabonga twendeye mukapahe nawa inga okanashe nushimwe kekemuna muye kunjishivitha kusha amiwina bikerikotamine kuko sela nu shivadha nokupura komambo wombara vaya nu onyothe nji vamunine okuza komuhuka yevehongorera ngashi yakakurama kombanda yopona vapupari okanashe sela shivamuna inji onyothe ovo vanyanda omitima shinene nu vakahitamo njiwo nu shivamuna okanashe naina Maria arire shivaworo olongoro naverikotamene kuko owo vapaturura odhonjatu dhavo navekepe oviyandjewambi ongolto